Teño 91 de cota. Adelante para C91. A ver, 191, trasladas a la PP 511, a localidad de Laureda. Hay un accidente de daños, no se ponen de acuerdo y posiblemente una alcoholemia positiva. Tratase dun accidente de daños, o sea que entendo que non hai feridos no principio, e unha posible alcoholemia positiva. Nos veníamos de mi casa y íbamos para el teatro. Mira qué teatro tenemos. Bueno, aunque no confeccionen el parte amistoso, deben lo que es intercambiar los datos, lo que es el número de póliza y la compañía de seguros para darle cuenta a su compañía. Muy bien. Sabe que por estar implicado en un accidente de circulación, todas as persoas aquí no país, en España, teñen a obligación de someterse a prova de detección alcohólica. Sabe que non hai accidente? Vale. Non hai accidente? Sabe que hai tantos que non fechei? Non, Vale. Podese falar Por favor, isto? fixo a prova de alcoholemia alguna vez? Sí. Vale, pois mire, Estou sin carnet en tal sitio. inserte a boquilla, por favor. Aquí, ao revés, parte estreita. Aí. Aí, xa está. No, perdón. Vale. Sopla hasta que eu lle diga, vale? Siga. Vale, xa está, pare. Sabe que eu tiño Saca a boquilla, saca a boquilla. Sabe que eu tiño este problema tamén de analgésicos. De analgésicos? Bueno, sí. Vale, agora poñemos. Además, sabes que... Un escrito. Da? Bueno, sabe cal é o límite permitido de alcohol? Sí. Canto é? 0,15 para min. Conductor centrales en tal sitio. No, 0,25. 0,15. 0,25, sí, 0,15 se 0,15. conduce vostede un camión. Eu, hai 2 horas que estou esperando aquí, desde que vin Bueno, pues para dá fora. vostede 0,77. Súbase aí e séntese, vale? Faco isto. Neno, Imos de facer dúas probas espaciadas 10 minutos entre proba e proba. Cada proba consiste en soplar 2 veces. O sea, que imos ter que soplar 4 veces. Vale? Faga o favor, veña, a soplar. Siga, non pare, siga máis. Un poquinho máis. Bueno, pare. Pero, saca a boquilla. Eu preguntei se este home había entrado no bar despois do accidente e todos os veciños me dicen que estuvo aí todo o momento. Volve a insertar a boquilla e imos a sacar a seguinte proba, vale? Bueno, ten que abrir este. Vamos a ver. Vale, veña, adiante. Pero non bote aire, non faga ruido. Siga, vai así ben, siga. Vai mellor que antes. Siga un poquinho máis. sabe que teño asma, non? Saca. Sabe que teño asma. Eu que vou a saber, como vou a saber? Bien. Non leo a mente ni nada deso. Xa está, home, xa está, pare. Lle digo que así perdemos o tempo, Vamos a ter que repartir a proba. E agora, no momento que se poña a luz verde, ten que soplar e aguante todo o que poda hasta que se apague a luz. Aquí o que vamos a facer outra proba e non podemos estar aquí todo o día facendo probas. Mira, na primeira proba se probou vostede 14 segundos e sacou 1 litro de aire. Pode retirar a boquilla. Na seguinte proba, Perfecto. sople ben, sople. Pero que está facendo? Non está soplando? No. Que está facendo? Son Que está usadas. facendo? Que está Poñer aire facendo? para soplar. A ver, mire, cachondeo non, No, que non estou no. cachondeo, espérate, que Cachondeo que manda cachondeo. O sea, tirando aire. Para soplar, hasta Pois que... sople, xa. E non pare hasta que eu lle diga. Móvil, a mí dame igual, o que me dé está ben. Pare xa. Dime, niño, ti pensas que eu sei destas cousas? Pero eu lle estou dicindo, se vostede non fai o que eu lle diga... Vale, ten razón. Estaba vostede de ocio, alternando, non? Que alternando, veño traballar de sada, carallo. Que ben desada. E veño aquí, paro aquí como para con tal sitio. Pero está agora de que non está traballando. Non, veño, bueno, non, hombre, paro contigo como paro con calquera persona. Como faltaba a min agora. Que ha tomado vostede de alcohol nas últimas 24 horas? Mais ou menos, que pode ser, a grosso modo, decirme? O que diga, un 24 horas. Un cubata... Ai, non, é o viño. Viño, canto é viño? 24 horas vimín. Espera, vou dicir, pero non sei fico, 3 vasos, sí. 3 vasos, en 24 horas. 24, de viño. De viño. Alguna cosa máis? Sí, hombre. Viño tinto, blanco... Non o recordo. Rosado. Vale. Alguna cosa máis aparte do viño? Sí, caña. Caña.
Pero caña que aguardente. Sí, caña, sí, aguardente. Canto máis ou menos? Non sei, porque cando van o coso, vas collendo, vas probando, non sabes? Ah, unos vasos, unos chupitos. No, no, cando sale a cousa, vas collendo, vas collendo, vas pero probando. Que estaba do alambique? Claro, Ah, estaban destilando. vas collendo, vas probando. Pero que era algo clandestino ou que? É cada destino que hostias. Ti faz unha cousa, compras así e vas tú Ah, falando, non vale, sabes? vale. Caña, non sei o que vivín. Algo de caña. Alguna cosa máis? Sí. 3 litros de leite. De leite? Sí. Sí, pero E con leite sopas. nada, non ten alcohol. Ah, só que alcohol. Vale. La última comida que tomou. A última comida, é que non como. Ah, non come. No, eu vou para a tua casa. No, pero como vamos a na ver, tua desde a casa. última vez que Non, comeu, a ver algo se entendes. Eu vou para a tua casa como na tua casa. Bueno, pero hoxe comeu, non? Pois eu fago 7 comidas ou 8 ao día. Pero a última que foi? A última que foi? Que consistiu? Rixóns. Medicamentos? Ten algunha enfermedade? Sí. Toma medicamentos? Sí. Sustancias psicotrópicas, drogas? Sí, sí. Estimulantes? Sí. Que toma? Tomo... Iso que é para cando se dá máis tarde, non sabes? Eu estou por aquí todo partido. Ese é un analgésico que nos manden para que non tenhamos dolor. Teño outro para dormir. Claro, ves á miña casa e digo-che todo, o historial. Enfermedade crónica, De que? de asma, pulmonía... Teño máis, ó creme. Alguna cosiña máis que me quera dicir? Sí. Que? Fai o que podes e axuda que non son un marino. Pois nada, cando chegamos había un accidente, o accidente non era grave, era un simple raspós no coche, un descolgamento da defensa. Pero, claro, había unha alcoholemia positiva dun dos conductores. Entonces, claro, nese momento xa non fixo falta nin falar como nos repartíamos, un sempre se encarga do accidente, outro da alcoholemia para ir axilizando así un pouco. E agora, como terminábamos o servicio ahora, bueno, de feito xa o terminamos, pero bueno, se saldremos un pouco tarde, mañá temos que entrar ás 6, pois nada, isto prepararemos mañá, en canto entremos xa, para fotocopiarlo, mandamos todo xa ao xuzgado.